Ngicabanga ukuthi kahle benginesigaba sasathane ngoba ngingakangena ekhaya lezivele umthethwami bengumuntu ophupha nje amaphupha angekho right angahlangana ngikhathele umuntu ingaphumulanga ukufana emsebenzini wezandla bethi mase emsebenzini usebenza kancane kancane ngiyaphumula kancane kahle ngingumuntu ohlutshwayo so bengithi noma ngiphuza bengithi manje ngiphuza amaphilisi nawo ukuphilisa ubuhlungu ungabona ngathi vele nokuthi ngizile kodwa sisiwe sisikhathi wayikhungamanje ukuthi uNkulunkulu ambusise ngalokho wangenzela khona wabona kufanele ukuthi angisuse edakeni azongiletha ekhanyeni singangena ekhaya lezi ngafunda inkonzo nale eyokuvumizo nokubhaliswa nophansi sengabhukha ngayithola mfethu ngiyasebenza emsebenzini nangiphumuli nama-painkiller ayasebenza kulolu nyawo so ngiyacela ukuthi ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu abe nami ngihlale ngikhulela ngifisa ukuthi lube ngcono ngoba luyadundubala phela lube buhlungu kakhulu ngisuke ngazi so ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu angisize ngithole imali ngihambe kudoctor ayetshela ukuthi inkinga yalo kuzokho so ngiyabonga sisi ngangena ekhaya lezi angisaphuphi kabi sengiziphuphela nje kahle ngilala kamnandi Jesu Kristu Nkosi basimbongeni ngiyabonga umusa wakhe yonke inhloso efela ngibaba uNsibandile ngiyangena oqala ngingena ngoJulayi ngiyazama so ngithe ngicela ukungena wahlela ukukhuleka umkhosi
umkhosi wokuqala ngoba ngisasemusha nalena. Uthe ngingene umkhosi wokuqala ube nge-3 days, oqala mhla ka-12. Ya, uqala mhla ka-12 kuphela Sunday. Yona le Sunday kuphela umkhosi lo ungenile. Ubhuti wami wangena kwenye accident eyayinzima, wayehamba ngempela ngesikuta. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba esesiteni lapho imoto le yamshayisa, yashayisa isikuta abazali bami, saphela sathi ngiyayela uNkulunkulu wamphosela le akavumelanga, akazange athini. Kulokho ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi impilo yami iyavuleka kancane kancane. Ngiyazi ukuthi angeke ivuleke same time ngoba ezinye izono uyazibhala ugcine uzikhohlwe ngoba vele inkonzo yokuvunisa le bengingasazi inkonzo engiyazi ngabe ngibone ngizwe sengikhulile. So ngiyambonga ubaba umpostoli imfundiso esisifundiswa every day. Sengikwazi ukuhlala phansi ngibe lesikhathi sikaNkulunkulu. Umama uMrs. Adele behlele ngifundisa ukuthi ube nesikhathi nami uxoxa noNkulunkulu wakho, uxoxe ungakhuleki, uxoxe ngibheke ngithi. So ngiyabonga ukuthi manje sisangena ekhaya semfundo omnyama sengifunda iBhayibheli. iBhayibheli thina sikhonza ngeSaturday, so bengifunda ngeSaturday kuphela. Ngiyaxolisa kulokho kodwa ngiyabona ukuthi ngiyafunda ukukhanya, ngiyabona kancane kancane senisikhathi sokuvula impela iBhayibheli ngizazi imfundiso zikababa umpostoli nayefunda mase ngingedwa endlini ngiwafunde. Ngiyambonga uNkulunkulu amaphupho la ngangiwaphupha angisawaphupha ngazalibani. Ngiyabonga sokubuhle lo mfowethu nale ngimshayeli washaywa wangena ku-car accident. Behlala ekhaya ngomsebenzi wezandla zami. Ngiyabonga uNkulunkulu sengibusisile ngoba ubaba umpostoli usifundisa ukuthi esikhathini esiningi ungazifundeli wedwa, khuleke nabanye. So mina ngiyakuthanda vele ukuthi ngikhulekela abafowethu entweni ezifana nalezi mina ngizozibona after uJesu Kristu.